French. Yes. French ntabwo ari ikinyarwanda ariko ryaririmbwe n'umuhanzi nyarwanda. Uratubwira indirimbo yaririmbye. Juno Kizigenza. Yaririmbye ngo iki? Ntabwo mbizi ariko numva ari wowe ushobora kuba yaririmbye. Uratubwira umuhanzi utubwiye n'indirimbo baririmbye muri iryo jambo French ni iyihe? Icyo kiransinze kabisa. Yego gerageza. Ndumva abanga French arya se ibintu by'imyobo bicuncuye mu kanwa. Ngo ninjiye muri French ngo mpita numva ngo wameze neza. So Bogari nshaka kubaza akantu gato no gutwara umwanya wawe. Nshaka kubaza akantu ikijambo rimwe. Iryo jambo urambwira iryo jambo urizi mu ihe ndirimbo? Iyo ndirimbo ni uhe muhanzi? Indirimbo nyarwanda. Twagiye. You ready? Let's go. Ijambo ni Trench. Trench. Sabye meja be. Sanzu uri crazy be. Ni wanera pressure baby. Ubuzima bwagoko. Trench iba muri noza se. Yego ibamo. Ni yandi. Trench. Hello guys, welcome back to Akali Nation. Ngewe ndikarire nkuko mubizi nkunda Rwanda n'abarutuye n'ibirugize. So uyu munsi rero twatembereye ariko ndashaka kugenda mbaza abantu gake gake utuntu tworoshye kugira ngo ndebe nimba koko bakunda entertainment nyarwanda, nimba bakurikirana ibijyanye n'ibyamamare byacu nyarwanda. Rero mpuye n'abantu hano ndagira ngo mbabaze akantu gato y'ubundi twumve uko bimeze. Amazina yawe witwa nde? Mutoni. Mutoni, ndashimiye kwakira. Uyu nguyu nawe yitwa Nesto tumukunda umuziki nyarwanda. Nawe Mutoni. Yego. None se ijambo puta n'ubwa muryumvishe? Papi. Oya. Ijambo puta ryakoreshejwe n'abahe bahanzi nize ndirimbo zaririmbwemo ijambo puta? Juno Kizigenza. Yaririmbye ngo iki? Yaririmbye. Nese turakoresha iyo ndirimbo. Turakoresha ijambo. Ushaka kuvuga akantu gato yaririmbye nyine yashyiramo iryo jambo. Okay, n'ubundi puta yaririmbye mu ihe ndirimbo? Ari indirimbo siko yitwa buri. Ni Juno. Na Kemozera. Nyine baririmbye ngo iki? Paramikinagira. Wow. No. Ndabona uri tayari cyane. Umukaraza. Nta yindi ndirimbo yaririmbwemo ijambo puta? Naryo? Okay, mwakoze cyane, nabashimira cyane. Ubundi ndabona muri tayari ku bijyanye na entertainment nyarwanda. Mukomeze mukunda imiziki y'abahanzi bacu. Nabashimira cyane. Murakoze. Hi. Meze neza. Nitwa Nina. Nina. Yes. Thank you. Oh my God. Yeah, Nina. Ukurikira entertainment nyarwanda? Ndayikurikira ariko gake. Ariko hari utuntu utayoberwa nk'indirimbo z'abanyarwanda. Ndazizi nuko nabanzi neza abahanzi. Okay, ndazizi nabanzi ndabaza ariko ntabwo nzi kuimagine. Yego. Ndashaka kubaza ijambo rimwe nta kibazo tubwira uko ubyumva cyangwa se uko bitekereza cyangwa nimba warigeze no kubyumva ugereranye. No worries. Okay, noneho ndashaka kubaza ijambo rimwe noneho urambwira iryo jambo ryaririmbwe n'uhe muhanzi nihe ndirimbo yaririmbye muri iryo jambo? I know, but okay. No worries. So iryo jambo ni Trench. Trench. Iyo ndirimbo njya nyumva pe hari njya nyumva ariko ntabwo nahita mbimacingisha ntabwo nashobora. Gerageza. Ni uwe muhanzi wumva waririmbye ijambo Trench? So ari hagati ya oh my goodness shana gomba mbibuka we. How do you call this guy? Uri ufite indirimbo nshyashya yitwa nde mana yanjye? Aririmba iye njyana? Okay, ari hagati ya Lough na Kevin. Yeah. Ariko ni Lough. Okay, nakibazo tuvuge Lough nihe ndirimbo ye yaririmbye mu jambo Trench? Oh my goodness. Ntabwo indirimbo ze nahita nzimenya. Ntabwo nahita nzimenya pe.
Okay, I know Treasure. Yeah. Treasure ni Yowe. Yego. Ego. I think ko ari niyo ngiyo nzizina. Niyo yamenyekanye Ariko iyo cyane. nzumvise, iyo nzumvise ndazimenya, ariko guhita nzibuka byo biragoye. Okay. Nagushimira cyane ariko ijambo trench ryaririmbwe n'umuhanzi Bulldog yakoze featuring na Juno. Okay. Basi. I think ni ariko ndayizi ariko izina ntabwo nahita ngibuka. Okay, indirimbo ni puta ugenda uyumve umenye niduhura uzabizi. No worries. Thank you so much. Thank you. Nkuye n'umunyarwenya Jonathan kubera ko uri umunyarwenya ukora urwenya mu kinyarwanda sibyo? Ibyo byose entertainment nyarwanda urayizi cyane uyubamo sibyo? None se ijambo trench yego ijambo trench ko ryaririmbwe n'umunyarwanda yashakaga kuvuga iki? Yaririmbye mu ihe ndirimbo? Ndavuga indirimbo mvuge n'icyo rivuga. Waririmbye yashakaga kuvuga iki? Nubwo utavuga meaning exactly ariko ukavuga yashakaga kuvuga iki? Noneho ikindi ninde? Ni ihe ndirimbo yaririmbyemo? Trench. Navuze akantu gato. Gira nk'akandi wongeraho. Trench byonyine s'ubwo wamenya amara ari. Trench ni ijambo. Nyine okay nari onari bimbwira aho yaririmbye mvuga icyo. Yaravuze ngo uhuye nako ka baby ntiwamenya ko gataha muri trench. Bose n'ubyumva Bose ntiwamenya ko gataha muri trench. Ndumva Bogari ntabwe z'abasore. Niba haje makabe. Nice. Yego. Wabikoze cyane iyo ndirimbo se yaririmbwe nande? Nabikoze. Wow. Iyo ndirimbo. Iryo jambo nyine ryaririmbwe mu yihe ndirimbo? Iyo ndirimbo ni iyande. Yeah. Nta kibazo uvuga nyine uko byumva cyangwa nimba ubizi. Umuntu ukunda kurimba ibintu nk'ibi aba ari Davis. Davis. Kuye ndirimbo. Nabyo ndabikoze. Komeza tubwiye ni ihe ndirimbo ya Davis D yavuzemo trench. Ubwo ndirimbo yawe ari iyi kanumva. Ubwo reka mvuge. Siyo yaba yarabiririmbye. Nacyo tubwire iyo uzi utubwire nyine indirimbo uzi bavugamo ijambo trench noneho n'umuhanzi wayiririmbye wamaze kuvuga ko ari Davis. David reka mfe kuvuga. Afite indirimbo yashyashya ariko ubwo reka mfe kuvuga. Ariko ibyo bintu nanone umuntu numva wabiririmba ni Bulldog. Kadusubire inyuma. Yego. Bulldog yaba yarabiririmbye. Nko muri ya ndirimbo yiwe na Juno. Indirimbo yitwa iwe na Juno yitwa ngo iki? Erega uri mu kizami ni wowe ugomba gusubiza. Yitwa ngo iki? Ndagaze. Rero ari igihe usanga tuzi indirimbo tunazi n'ibiki birimo ariko tutazi ngo bizi. Yego reka ngufashe. Indirimbo yitwa Puta. Yego. Niyo baririmbye muri iryo jambo trench. Urumva ko ikintu nibagiwe n'izina ry'indirimbo. Felicitation rwose. Undi nagushimira ukomeza ukunde abahanzi bacu kandi ukomeza urebe indirimbo zabo. Nabawe niwo ba manager. Yego. Nanjye wa manager. Kandi wari umunyarwenya. Waririmbye. Hello. Hey. Ndabasuje cyane nitwa Karire nkunda u Rwanda. Okay, natwe turukunda. Witwa nde? Nitwa John. Yego. Nitwa Ndegea cyangwa ukanyita Uncle Ndeges. Uncle Ndeges. Afite imisatsi myiza. Thank you. Bro, usa neza kabisa. Nishimiye kubakira hano ni kuri Akali Nation iwabo entertainment nyarwanda. So nagira ngo mbabaze akantu gato ntabatwaye umwanya wanyu. Yego nashaka kubabaza mukurikirana entertainment nyarwanda, right? Yeah. So nashaka kubabaza ijambo rimwe. Iryo jambo ryakoreshejwe mu ndirimbo. Murambwira iyo ndirimbo ni iyihe? Umuhanzi waririmbye iyo ndirimbo ninde? Okay. Ready? Yeah. Iryo jambo ni trench. Trench. Ryakoreshejwe mu ndirimbo ya Ntabwo byanze. baje bamwita gute? Bamwita. Ntabwo byanze. Komeza Bamwita Ndiyasha. Indirimbo ishobora kuba yitwa Trejana.
umbwire iyo ndirimbo ni yandi aragiye komeza ugerageze mu nzira nziza ukuntu ushaka nkunda imiziki byanze pe njye natsinze gerageza bakopeze muri iyo ndirimbo hari ukuntu bavuga ngo gacumbitse agaki izina ry'umuhanzi nirimenya nibwo tuza kumenya ko nabishoboye nuko okay agaki waravuze agaki akabebi ndabakopeje noneho ahangana imunsebye pe ndabasabye njye natsinze simbuke akabebi gacumbitse ijambo ni trench ntabwo ari ya ndirimbo bita treasure ni yandi ndamwibagiye basi se uri sure ko muri treasure bavuga ijambo trench kumenga birimo amanya mpenga birimo ntabwo ari sure okay simbishoboye iyo ndirimbo irancitse indirimbo yabacitse ndabashimira cyane ariko nanone ndabashishikariza gukurikira imiziki yacu iryo jambo ryakoreshejwe mu ndirimbo ya Bulldog ari kumwe na Juno basi indirimbo mwayibi ntuzenya kandi bita imwe harimo ibintu ngo byo gukatatamura n'ibikindi indirimbo niyo wowe uri kugerageza ni ya Juno na n'uyu Bulldog yes puta bayita puta bayita puta wagaze cyane watsinzwe ariko wagerageje twagushimira cyane mwakoze cyane mukomeze mudukunde twitwa Akali Nation thank you so much thank you. Hello Hi turi kumwe nande na Sky what's up urasa neza Emezi turakwakira hano kuri Akali Nation ndabyishimiye yego ndashaka kubaza ijambo rimwe ryonyine mu masegonda atarenze 30 noneho iryo jambo ni ijambo ryakoreshejwe mu ndirimbo y'umuhanzi nyarwanda so iryo jambo uraza kumbwira ngo iryo jambo ryakoreshejwe mu ihe ndirimbo iyo ndirimbo ni yandi ready yeah okay iryo jambo ni trench biri kugorana yego tekereza neza twumva ari indirimbo ya Shkev Kevin yitwa gwiki kandi kumenya izina ariko ndi kumva ari nka Shkev base ari akavasi wibuka nyine yaririmbye muri iyo trench biri kugorana cyane byagoranye yego okay ngufashe gukopeza akantu gato ariko yego muri iyo ndirimbo iryo jambo rikurikirana n'andi magambo menshi ariko muri ayo magambo harimo icumbi gacumbitse na akabebi gacumbitse noneho ijambo ryacu ni trench iyo nkopeza umuhanzi sawa ukopeza umuhanzi yego okay nta kibazo umuhanzi ni Bulldog hari akabebi nzi gafite n'ubutayu gaparitse fresh kambaye kini cyangwa ubu shortress na wamenya ko muri Benz ko gasire aho ndi kuyoboka neza ariko ndayizi mbogerageje babizi cyane indirimbo niyo indirimbo se yitwa ngo iki puta yari kumwe nande Bulldog na Juno Kizigenza wow urakoze cyane nagushimira wabikoze abirenze thank you maso y'inyana meze neza ndaho ndakomeye cyane wagira ngo ndi inuzi wagira ngo uri iki wagira ngo ndi kinobonobo ariko ntago ndi cyo ugukomeye gake umva nashaka kubaza ikibazo kimwe gusa ujya wumva indirimbo nyarwanda filime nyarwanda ukazireba ibyo nshaka kubaza ikibazo ndabyumva cyane ndanabireba yego urabireba rero nashakaga kukubaza ijambo umbwira iryo jambo ryaririmbwe n'uhe muhanzi noneho yaririmbye mu yihe ndirimbo iryo jambo ni trench jambo trench yego Papa Sava
Aposavase ni umuhanzi. harya ntabwo ari umuhanzi. Yego. Ijambo trench cyangwa ni trend? Trench. Gamane yanjye. Katonda we. Wetse. Kon trench. Kon trench. 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 Ya sawa. Spell. Na. Sa. Ha. Trench. Ni cha. Ni cha. Ni trends. Trench. Wanzi wacu se. Mva ngubwiza ukuri mwa. Abo nakubeshya amandoga rukimirana. Trends. Arya mbwe. Uzikari Bruce Melody we. Yaririmbye mu ndirimbo. Ya ndirimbo yigize niba ari n'ikisi. Sinago ndi kwibuka neza. Ako ni wendaga Bruce Melody ni waririmbye ijambo trench. Birashoboka man. Ni sose uri kwiharaza ibyongereza. Shobora kuba ari we. Ashobora kuba ari we icyongereza akimenya vuba. Ya kuba ari we kabisa. Umva ijambo trench yaririmbwe n'umuhanzi Bulldog. Ni Bulldog. Nibyo. Ni Bulldog indirimbo yitwa Wetse gato. Indirimbo irimo ibintu bya ngo muzibuke ibintu by'amashashi Wetse gato. Ambwira abenye trees tata we Wetse. Nyongorera. Mukopeze. Muri iyo ndirimbo hari ukuntu avuga ngo akabebi gacumbitse mu kira buri. Indirimbo bayita waye gatumva turi muri Espagne. Indirimbo yitwa Puta. Shala balabe. Ngo hari akabebi nzi gafite trance. Kabase balaba. Yes niyo ngiyo. Felicitations kabisa. Ari nago. Hano bataza kumfata uko bitari. Mwabantu mwe nago nkunda gusoma lyrics. Mbishaho nyine nigenda bitene bitewe ni ubusangwe ndi umushoferi. Twagushimira wabikoze cyane. Sana murakoze nawe. Okay. Hello bahungu beza. Mumeze mute? Amazina? Nitwa Rumi Bate. Rumi Bate. Mfite ngiye mikoro ya. Nanibagiwe. Lucky baby. Mwana wakiza akiri muto sha. Byaterwa kwako n'undi mwana arwara amadiyare naranki. Wakize diyare ukiri muto. Okay. None rero nshaka kubabaza ijambo rimwe. No, iryo jambo ntimukunda se entertainment nyarwanda, imiziki y'abanyarwanda, amafilme, ibiki hari ubwo mwapfa kuyoberwa ikintu kiri hit. Ubwo njyewe mba ko ngende kukumva vuba mbaza umuvandimwe. Ukunda entertainment nyarwanda, umuziki nyarwanda? Ndi kukubaza ngo ukunda umuvandimwe nyarwanda? Okay, yabyumvisha. Nuvuga ngo ngiye kubabaza ijambo rimwe rikoreshwa muri entertainment nyarwanda. Ashobora kuba ari mu ndirimbo, ashobora kuba ari muri filime, ari umuntu warivuze ariko actinga. Noneho murambwira iryo jambo murizi. Ashaka kubaza ijambo ryitwa trench. Trench. Muvani ko mbona ngiye kwigana content yawe kutuntu. Yego. Ariko burase umuntu utakene kesha nakunda. Yaririmbye mu ndirimbo. Ahubwo we trench ufite indirimbo y'umuturanyi wawe yayirimbye bivuga. Oya man, ni indirimbo iri hit byatari. Ahubwo uba utayizi waba mbabaje. Nayo uraduhinduye cyane. Tuhinduye ijambo. Katuanze turebe iringiri. Waruvuze Keshat ko yayiririmbye. Niye ndirimbo utekereza ko yaba yariririmbyemo ijambo trench? Yaririmbye Kesha. Okay, nabafasha. Ijambo trench ni ijambo ryaririmbwe n'umuhanzi Buddha. Yes. Niye ndirimbo basi ko ndakopeje. Kimasata? Biragoranye. Tubwire irindi jambo riri muri iyo ndirimbo. Irindi jambo riri muri iyo ndirimbo. Oya naba mboko byose byaba birangiye. Ijambo rya trench ryaririmbwe n'umuhanzi Buddha ari kumwe na Juno Kizigenza
indirimbo yari puta. Faranga urabikoze rwose. Nubwo bikoze nubwo wambutse barashe. Okay, mwakoze cyane nawushimira. Thank you so much. Mukore subscribe mukundisha abantu Akali Nation. Knowing like natera imbere sibwo natwe twatera imbere. Nje kiri. Yeah, like video yawe ni trending natwe iradufasha. Babikore neza fashion. Twita Akali Nation. Akali Nation. Akali Nation. Yes. Awaje. Mwakoze cyane nabashimira. Muraho neza? Muraho. Nitwa bande? Nitwa Rwagaju. Rumi. Yego. AKA Mr. Sincere. Yego. AKA Mr. Supercalifragilisticexpialidocious. Rumi. Rwagaju. Mr. Sincere. Mr. Supercalifragilisticexpialidocious. Abantu bindi ni icyarabu ntababeshye sinabisubiramo mu bishobora. Muri make ni Mr. Fantastic. Oh wow. Nicyo bishatse kuvuga. Fantastic. Twishimiye kubana nawe hano ku Akali Nation. Nanjye biranesheje kabisa. Yego. Bayita Akali Nation. Yego. Akali Nation iwabo entertainment nyarwanda. Wow, I like it. Thank you. So ndashaka kubaza Rumi. Ibijyanye na entertainment nyarwanda ibyo byose hari amakuru ugiye ufite ku bahanzi ibyamamare bigiye bitandukanye. Sibyo? So rero ndashaka kubaza ijambo rimwe. Ryaririmbwe n'abahanzi cyangwa se n'umuhanzi nyarwanda. None iryo jambo urambwira ryaririmbwe mu yihe ndirimbo? Uwo muhanzi ninde? Yego. Uri tayari? Ndi tayari ngiye kabisa. Iryo jambo rero ni irihe? Ijambo ni trench. Trench? Yes. Trench ntabwo ari ikinyarwanda ariko ryaririmbwe n'umuhanzi nyarwanda. Uratubwira indirimbo yaririmbye. Juno Kizigenza? Yaririmbye ngo iki? Ntabwo mbizi ariko numva ari wowe ushobora kuba yaririmbye. Uratubwira umuhanzi tubwire n'indirimbo baririmbye muri iryo jambo trench ni iyihe? Icyo kiransinze kabisa. Yego gerageza. Ndumva abanga trench arya si ibintu by'imyobo bicuncuka umukamo. Ngo ninjiye muri trench ngo mpita numva ngo bameze neza. Sure. Yaririmbye se mu yihe ndirimbo? Simbizi ariko numva yasha. Juno. Hako umuhanzi yari ari amajoro. Trench. Kiransinze icyo ninde uwo muhanzi? Cyagusinze. Indirimbo rero ni Puta. Yande? Ni ya Buda. Na Juno Kizigenza. Ariko umva ko naragerageje. Bagerageje ariko nyine watujyanye mu myobo kandi nta. Trench ubwo bari bashatse ubundi suko zo umwobo. Nagari umwobo. Ni icumbi. Na cumbi ko n'abantu kandi abantu ntabwo bari mu myobo. Trench ngo tuba mu. Yeah. Okay, nabahagari. Thank you man, appreciate. Bakore subscribe, share, comment, like, making sure ko abantu kabisa. Entertainment nyarwanda. Akali Nation. Yes. KLLY. AKALI. Okay. Yes. Mutebwa kabisa. Akali Nation. Nation. Thank you so much. We appreciate. Mukomeze kandi turabakunda, turabemera. Thank you. Muzaze no mu gatsata. Hello. Yowe mani ko ajyamo amasegonda. Oya nari bina. Ntabyo namenye. Oya nari bo kumeza kwa. Yowe Bogari igikoko. Igikoko yo. Igikoko. Igisimba man. Bro, content creator mwiza muri 2026 bro. Tekisi fam ya ndaga drop bitima kuri ka Ronaldo cyangwa Messi muri football. Asa mu gutwara ibikorwa ko bijya muri content creation mu Rwanda yite Yowe Bogari. Igikoko man. Bogari mize neza. Esha ni kuwa kane na neza mbona. Umeze neza ryari? Neza se. Sha mbonye nk'umukobwa mwiza nkawe mitamira neza direct. Of course. Neza. So Bogari nshaka kubaza akantu gato no gutwara umwanya wawe. Nshaka kubaza akantu ikijambo rimwe. Iryo jambo urambwira iryo jambo urizi mu yihe ndirimbo? Iyo ndirimbo ni iwe muhanzi? Indirimbo nyarwanda. Twagiye. You ready? Let's go. Ijambo ni trench. Trench. Sabye meja be. Asanzwe uri crazy be. Nubonera pressure baby. Ubuzima bwagako. Trench ba muri noza se. Ego ibamo. Ni yandi. Trench. Treasure. Nibyo? Ni yandi. Ya Logan. Indirimbo ni Treasure ya Logan. Nibyo? Aririmba gute Trench? Tubwira ahantu aririmba Trench. Indoshya mane burije. Tubwira ahantu aririmba Trench wonyine wite wigenda. Trench. Ndavyibagiwe.
twakomeje Boga ndagushimiye rero indirimbo baririmbamo ijambo trench ni indirimbo ya Bulldog ari kumwe na Juno Kisgenza ni indirimbo yitwa Puta baririmba gute avuga ko aka baby ntabwo yizi se nkawe nyine aka baby ukabonye ntiwamenya ko gacumbitse muri trench ntago nashonye umuntu akubonye ntago wamenya ko ushombitse muri trench ushombitseyo oya kandi si wowe bivuze ngo ngiye aka baby none indirimbo bro indirimbo bakwita gute nitwa Karire Karire ngundi Rwanda niyo hando ya YG tugere tukufollowing man following mukore subscribe kuri YouTube twitwa Akali Nation let's go ndagushimira cyane asante man urarenze man thank you